Bishop wahumwire obureberezo bwa Bunyoro Kitara Samuel Kahuma nagira ngo abakurustayo kuba n'umusinge gw'entunguka mu maka gabo hamwe no mu makanisa nicyo basika bakorana mani. Ebi Bishop abigamirwa birakurira umukoro gwo kushaba hamwe no kusima Ruhanga abo kukiza sabadiko bwa Kagadi Venerable Reverend Canon Francis Mugisa. An appeal for people to work hard and earn a living, like our president constantly says, that we should get involved in the cash economy. The power of the church comes from the Christians. When the Christians are poor, the church is poor. When the Christians are rich, the church is rich. Mukama akole byamani kandi byamahano. Omururiza mubalizeho nko mwahule kandi no muntu obwamanyire. Bishop kakora nawe muno nuko gambire kandi byore byogambire gali mazima. Musayija bwembabazi. Musayija aino obuntu kandi nganja ni yabayingi we bari kunywana moti. Omukubora hakanisa St. Luke Church of Uganda umurakagadi Bishop Kahuma agizirengwa abantu amagaragawe bine kugahiriza Ruhanga barukusima ahabo kubajona no kubarabyo mu rubyingi. Ruhanga kugamba abantu bange inywe mwijuke na mbere murabire mwijuke ebimbara bizemo. Mwijuke bimbakirize mwijuke bimbakonyire omuraba mwanyehongeyire nimwegarukamo mugumize munamani. Omukuru ono dese wontegeka yaija nansaba ngo hati tugende Kampala. Hati nyabarabara mu Kampala nyenkya biro bikuru abadakitali biki nyagamba baita amani ngaine katugenda 26 ata babairo mukasika bayikiriza ngo 26 hatoni yaikara na ndora na monitoringa breathing rate yange yaruletali nungi yankaguza baitu ogambira 26 orahika yuli mu omezi. Venerable Reverend Canon Francis Mugisa orasaba dikono wa Kagadi agizirengura hanga muherizo mugishogundi omumagaraje na habwe cyo nicukuro kumusima ngoza kusima Ruhanga inywa bene baitu nabanyanyeza bakumpuliriza ngo oburwaire bukanzinda nyasasa nyarwara baitu nkusima Ruhanga kya lero nizere kusima Ruhanga omaiso g'abantu omaiso ga Ruhanga habo kunkiza nitumwegeraho ki nguruhango bwarabakolire kintu kyona tikiri kyokurabya amaiso baitu okweta batahi bawe ekitebe kikakanya okagamba Ruhanga webale nkoko akozere okushabo kukirwa ki Bishop w'ekanisa ya Uganda wahumwire Stanley Ntagari Bishop wa Bunyoro Kitara wahumwire Nathan Chamanywa hamwe n'abandi bantu bingi gasha kwa Thomas tumwebaze.